Prabu Sakti Amoso Kelapeng Sakti Junior. Prabu Sakti babak kedua bagian kalah. Prabu Sakti vs Kelapeng Sakti JR. 20. Hati-hati. Awas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Oh, pada sakten aja. Bawa kontan lawar yang berkakak si menang. Oh, bada. Gue temur kena. Bada. Selempang merah sebenarnya. Nomor 2 Prabu Sakti, Gatuna Muhammad Wijan, Kades Ketapang Doja Sabang. Nomor 6 Bojo Gunakal, Gatuna Den Haji Aulia Rahman Terjun Sabang. Bedemoki pada asal lempang merah. Amoso nomor bentuk angin topan, Gatuna Kalis 5. Bedemoki Timur asal lempang. Oh, kena bukan di bada. Oh, saya bada bukuk. Angin topan Gatot Karis Ampun Pamekasan sebagai nomor 11 Kalajengking Gatuna vs Haji Dekir Mabes Terbang. King Timur asal Lempang Pote mundur 50. Awas 40. Sampai yang. Kakek karo dia. 30. Ya penumpang. Orang dengan tembak. Awas. Awas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Borok je nak. Borok je. Kegenian. Oh, baik borok je. Makan kegenian je. 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 Ikut borok je. Iya, salam merah semedang. Yo, lihat kan dia sibuk. Nomor 10 Kalajengking 88. Kalajengking. Anak Selor. Bangkalan. Bedemoking beda asal Lempang Merah. Amoso nomor 15 Prabu Siliwangi. Gatun Haji Ampan Sumenep Bedemoking Timur asal Lempang Bote. 5 menit dimulai dari sekarang. Anak Selor. Apa? Anak Selor. Pajero mana? Anak Selor Amoso Prabu. Ya, Dul. Anak Selor. Ini Mangkoi lu kau pesen aja. Pasal man sekemas kena boleh tahu. 40. Neka pada 30. Awas 30. 20. Hati-hati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dul. Betul. Oh, merah kena. Merah aja. Pote. Merah aja. Gobol. Dia macam merah. Merah. Selempang merah sembilan. Nomor 13 Anak Selor.
Kemudian ada Selongke Galis Bangkalan. 15 nomor 14 Pajero. Kemudian Haji Mustamam Bangkalan. Nomor 14 Pajero. Kemudian Haji Mustamam Bangkalan pada booking pada asal Lembang Merah. Amos nomor 19 Limas Tempur. Kemudian Rani Sepolo pada booking Timur asal Lembang Pote. Gue je. Awas. 40. Tiga siapa ya? Aku. Aman. Epak. 30. Bus tu telur lah. Merah. Go. Magu jangan kena. Go. Naik bara. Tol, ya ji. Pote. Iya, Lembang Pote Sumedang. Nomor 19 Limas Tempur. Kemudian Rani Sepolo. Nomor selekor Bintang Presisi. Kemudian Haji Sula. Belega Bangkalan. Pada booking pada asal Lembang Merah. Amoso nomor Balekor Putra Jitu. Kemudian Muhammad Ali Fikri Bangkalan. Pada booking Timur asal Lembang Pote. 5 menit dimulai dari sekarang. Bintang Presisi Amoso Putra Jitu. Torekel. Pada Bimbo Lestari, awas. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Tol, merah. Mungkin nek dia Timur je. Ada Bangkalan deh. Nah sini. Oh, nyerampang, gerabak merah. Lembang Merah Sumedang. Nomor selekor Bintang Presisi Kemudian Haji Sula Belega Bangkalan. Pelekor nomor segami Cakra Ningrat Kemudian Kelebun Terjun Sabang pada booking pada asal Lembang Merah. Amoso nomor pelekor Joker Kemudian Haji Ari Modai pada booking Timur asal Lembang Pote. 5 menit dimulai dari sekarang. Gimana? 40. Tidak nak kena loncat begini, kini orang loncat. 30. 40. 20. Bola. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Cul. Oh je. Merah je. Ada kayak ni je. Kulit je. Oh, merah. Kalau kita kayak beda je nasar je beda. Oh, bote. Bur. Lembang Pote Sumedang. Nomor pelekor Joker Kemudian Haji Ari Modai Sumedang. Muda Angga Sabang pada booking pada asal Lembang Merah. Awas nomor 82 Rombolawi. Kemudian Alifata Bangkalan pada booking Timur asal Lembang Pote. Suliwa. Kontak laki je bang. Kontak laki. Bagus, Suliwa bagus. Pote Oke, Ayu Merah, Suliwa. Awas. Suliwa, awas. Waktu sudah berjalan 4 menit. Tersisa 1 menit untuk pelepasan. 61 mundur. 5 Sepuluh dua je.
Picek larang kakek jadi di Mekah sen dekar eh. Ongkosnya yang 2.000. Awas. 40. Merah siap. Mau ting-ting aja boleh. Poteo ke garis merah. Full. Woi, puji. Doji sampai dia. Borok kelar kiri ya sampai Sampang. Borok ji. Buat Temor. Ya Salembang Putih Sumedang. Nomor 32 Ronggolawi. Ketudah. Anang Sejati vs Mega Bintang. Wal. Awas. Tukut do kabar gitu. 40. Itu iya orang melolo pul, beri ada orang. Kakek kamu yang beri itu. Jul. 10. 9. 8. 7. Ada. Aren bisa apa nih roh? Oh, sengen nabi bangkalan ji. Bangkalan sengen nabi temu ji. Ini raja. Ya segini gundor ni jadi tengah mana ni. Ini tu Temor. Hari dia deh. Ya ji. Bangkalan ji. Iya Salembang Merah Sumedang. Nomor 34 Anang Sejati. Ketudah Haji Hasan Bangkalan. Bangkalan. Biang Garis. GRT. Garis. Awas. Ancaman Merah siap. Boser. Biang DRT. Biang GRT. Boser. Yes, 2 menit Moser. tersisa sekarang. 2 menit tersisa sekarang. Ya. Awas. Awas. Merah siap. Boser. Moncong super. Amoso Biang GRT. Beberapa detik lagi. Woi. Borok juga nak, Benji. Borok, cuma kakek borok lah ngaji kakek. Apa? Borok. Adro. Ragukan. Kiring. Jangan toh. Anak Prabu. Anak nopal. Anak Sonar. Sama HP ni Marco. Tarikat. Poteo ke. Poteo ke Garmina. Anak Prabu. Amoso anak Sonar. Nak kapi kan? Kukundo. Anak Prabu Amoso anak Sonar. Awas. Petut. Tako ketela hekop tako ketela. Poteo ke. Bagus merah. Awas. Merah oke. Beberapa detik lagi punya 1 menit. Anak Sonar. Gol. Borok ji. Anang Sonar ji. Ini Anang Sonar. Oke, ini juga nak. Mirna ji. Tengkala Mirna. Dur boleh. Iya Salembang Putih Sumedang. Nomor 43 anak Sonar kedua di Samsudin Bangkalan. Dua golongan kalah. Nomor 46 masuk nomor 40 Beto. Nomor 46 Naga Mas Kutu Negara Skoti Pamekasan Pedemoking pada Salembang Merah.
Abosana berbakula petang Cakra Birawa. Col kocan bu. Kedua Al Husin Ketapang, Bedepoking Timur asal Lembang Pote. Kalau dia menang baru. Oh, bote. Iya, asal Lembang Pote. Sebenar. Nomor bakula petang Cakra Birawa. Kedua Al Husin Ketapang Laut Sabang.